من نفخه ونفسه وحمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وحمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون. Дем салдырган боюнча балдарда өзгөрүштөр аябай жакшы болуптур. Ата-энелеринен сурасак, түнү чочубай, жакшы уктап, балдары спокойный болуп калды. Жакшы кылдыңар. Алла ыраазы болсун силерден деп аябай жакшы ыраазычылыктарын билдирип атышат. Сонун болуп калды балдарыбыз деп. Айрыкча жана экинчи этаждагы аутист балдар спокойный болуп, аябай тынчып, сонун болуп калыштыр. Сизге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Менин балама дагы жакшы таасир берет могу дем салдырган. Мен балам өзү кыйналып, тырышып калганда эле мага дем салдырыңызчы деп сурана берет да. Анан могу сиз дем салып неметкенден бери жакшы, Кудайга шүгүр. Тырышканы азайып, спастикасы азайып, жакшына болуп калды. Уктаганы дагы аябай жакшы болуп, кечинде кеч уктачу. Саат 12-1 уктачу. Азыр жумуштан келгенден кийин эле уктап калып атат. Кудайга шүгүр, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат сизге, Алла ыраазы болсун.